Halo guys, kita lagi rendam es saatnya untuk recovery. Recovery guys. Halo guys. Sini dulu guys. Halo guys, kita lagi recovery ice cream biar siap buat Liga 1. Siap. Ini teman-teman saya guys. Saya siap berenang guys. Kurang. 2 menit. Oh, mati. Dingin ini. Kurang dingin. Gitu deh. Ik begraaf jou in het ijsbad. Nama Gusur. Lagi satu. Baru satu bate. Iya baru 1 menit toh. Willy, wil je ook bij me weggaan? Tidak dingin ini kok kurang ini serius. Kurang. Bisa 5 menit lah. Apa? I always want to make video, hè? Ilmanjang, Bang, astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar. Harga sepatu ini namanya junangan. Ilmannya ku ilman. Kurang dingin tambah dulu. Tambah dulu kurang dingin oi. Kurang dingin. Ini dia. Mantap. 3 menit. Shake 3 menit cari ya. Biasa enggak ada. Aku pernah dalam vaksin. Mana dia? Dapur nih, Bu. Before 12? Okay, 11:55. I'm in Mas. Minum. Okay. Harga, in Mas. Klinik. Tanto. Waar, diezelfde als waar we... Astaga. Saya mau sini. Hai, bos. Astaga. Jangan. Jangan begitu lah, Jangan, aduh. Jangan bos, Jangan aja, aduh. Jangan aja, Pak. Abang, sumpah, aduh. Astaga. Main dari lidah. Tidak mampu dingin parah. Ayo cap, masuk cap. Nih, gue udah putar mana? Ini. Jangan ini. Ini yang terlalu dingin. Itu sana itu sedikit itu kan. Asal. Ini turun.
No, not through the eyes. Not through the eyes. Bisa es. Brandon pegang HP-nya. Hah? No, please not the eyes, please. Kacamata. HP. Thanks for this, Millie. Yeah. Thank you for everything. See you one time. Yeah, I'm gonna miss you. Now we have new wife. So you know, if you want to leave, we do in the back.